rero Kisekedi naho ngaho yagambye ati bariya ni abazarendu, aduha agaciro nguko wabigambye, ubundi twari turi abareberi ariko tutari abareberi biba rubanda, ahubwo bashinzwe kurinda abantu babo, nguko twirwaneho yari ifite uburenganzira bwo kurinda imitungo yabo, ariko twe ntabwo twari dufite. Noneho wibaza ukuntu bariya bangoma nzito bande bose bajaga i Kigali, ndagaruka kubabeshera, bose bakoranye n'ingotanyi, baje kubivamo nyuma. Mukomere cyane, ndabashuhuje, ndabahaye yambo. N'uwo mwigeme ajya niba ari umwigeme niba ari umukenyezi Benita, ndabakunda cyane. Nahoze ndiko ndakurikirana ikiganiro cyanyu cyerekeranye n'uko abanyamurenge bagiye muri Wazalendo. Ni byiza, ariko noneho ndago muzi amavu n'amavuko, amahamuko mu Kirundi ga Wazalendo. Ndi mu bantu ba mbere buriya batangije ikizalendo, ndago twitwaga Awazalendo. Muri Nord Kivu batwitaga abakombata, muri Sud Kivu bakabita abamayimayi. Buriya bariya abajenerali bose uko mubazi, bangoma nzito, bandi bose, bariya bose ndabazi. Jewe natangiye batwitaga ngo turi abakombata, ariko ibi by'ubukombata byavuye hehe? Reka ndagusasangurire n'abantu bose bomba BMFO babimenya. Ubundi kuva kera na kose indambara zo mu Rwanda zitari zaza, hari ibitero byabaga iwacu muri Masisi na Rucuru. Ibyo bitero byahuzaga Abahunde, Abanyanga n'Abatembo. Bari kurwanya abantu bagambaga Igihutu, arico Abanyarwanda bitaga Ikinyarwanda, kandi twebwe tugambaga Igihutu canga Ikinyabwisha. Ubwo noneho abo ngabo bose bibumbira mu mushirahamwe ryitwa Borongo ya Baba Shenge Hunde. Uri kurankurikirana n'abakunzi bawe ba BMFO. Bamaze kwibumbira mu mushirahamwe ryitwa Shenge Hunde Borongo ya Baba, natwe bashizeho Abahutu n'Abatutsi, Basenganefo, baba n'Abahutu twabanaga neza gose. Bashiraho ikindu bita Magirive. Magirive bisiguye iki? Ni mu mfunyafunyo bwa mugani bw'Ikirundi, bisobanuye Mutuelle Agriculture et Élevage. Magirive urumva harimo ubworozi n'uburimyi, c'est-à-dire que Abahutu ubwo bari abarimyi, ariko bitababuza no korora inga. N'Abatutsi bo ari aborozi. Noneho twibumbira hamwe mu kindu bita Magirive, Mutuelle Agriculture et Élevage. Ico gihe harabagaho ibitero, ubwo Abahunde bagatera mu bisagara by'Abahutu n'Abatutsi, bari kugamba ngo ni Abanyarwanda, bagatwikirana amazu, bagasahura inga bakajana iwabo. Ariko ibyo bwicanyi ndago byari
byari biriho. Noneho abasore bo muri Magirive nibo bahanganaga n'ibyo bitero. Ico gihe twabaga turimo nje nayo ngira umwana mutoya, ariko nanje hari akazi nakundaga kuba mfite ko gutekera abo ngabo no kubajanira indya ahantu bita ngo ku pesa. Ku pesa mbega ni ku pozisiyo aho abantu babaga aho abo bagwanya babaga bari bafite amacumu n'imiheto n'imyambi. Ico gihe imbunda ndago zari zakabayeho. Urukungurikirana musesanguzi. Noneho ubwo ndabwicanyi bwabagaho, kwabaga ari gutwikirana amazu bw'iwacu gabaga ari ibyatsi ndago nzi ukundi babyitaga mu Kirundi. Bo bagatwigirana amazu, inka bagasahura, impene, indama zose bakajana. Ubwo natwe ubutaha tukazaje tugiye kugaruza ibyabo. Nanje ubwo nagendaga muri abo ngabo, ubwo nitwa Kadogo. Abenshi mbatwaje ibiryo, abenshi mbega urumva Kadogo wo mu ngotanyi. Burya ibintu bisa n'ibindi bisa. Ubwo rero natwe tukagaruza bya bindi byacu banyase. Biza gukomeza guco. Noneho Magirive iza kuvamo abakombata. Abatutsi 1994 bamaze kugenda, abakombata tuguma aho ngaho dukomeza guhangana n'ibitero by'Abahunde n'Abanyanga n'Abatembo. Ariko abatutsi bamaze kugenda b'Abasenganefu niho abo muri ago moko batangiye, nibo bantu ba mbere babonye imbunda bakaza gusahura bitwaje imbunde. Ico gindago barasaga abantu, barazaga hejuru, tukagira ubwoba tukiruka, bagatwara ibyo batwara mugabo. Ubwo nyuma niho rero abakombata baje kubaho, bitwa abakombata. Bo muri Sud Kivu nabo bitwa abamayimayi. Kandi kujya mureba hari ikintu ico mutazi gusobanukirwa. Aga makuru gose mu kugamba ubwo gose nakanyuzemo, kubera ko nje nabaye inyishamba kuva 1996 ingambi zimaze gusenyuka iwacu. Bene wacu baranyanga b'Abahutu ngo nagiye mu barebeye b'Abanyarwanda. Ubwo ari naho handu naje gutangira gutunga imbunda, asigaye njiwe nanga kuyoboka. Ariko rero mwibuke kino kintu, baraba mayimayi bose babaye igikoresho. Harimo mu bamayimayi murabisobanukiwe, harimo muri moko gari yopfo mu Sud Kivu, harimo Abafurero, harimo Abanyamurenge, harimo Ababembe n'Abanyindu. Ndiyumvira ko agomoko ariko ngo gameze, kubera kuko naho narahageze hose ndahazi, naho ngo i Burundi narahageze mugabo maze gukora ndi mu Kiroberi. Ubwo rero ingotanyi zimaze kwinjira twagwanye nazo. Imbunda twakoresheje, twatangiranye imbunda 3 gusa. Umundi twakoreshaga gamacumu n'imiheto turi kugwana n'ingotanyi. Abantu bamaze kugenda ziri kwica imbunzi. Ibi byose byabaye ko Bahutu bo mu Rwanda b'imbunzi. Ibi byose njiwe ndi umuhamya wo kubihamya uko byatangiye na guno munsi uko bigikomeza. Aka ngaka rero nuko kandu ndi kugira ngo mbabwire ndi ukundu ibyabazarendo batangiye. Niba hari umuzarendo watangiye mbere na mbere, urumva ko mugabo ndi mu ba mbere, nubwo n'umwana mutoya, ariko ibyo twaraga ducanye ariko bacanira umuriro habaga ku pozisiyo byose narabibonaga. None urumva nanjye ndari umuzarendo mu ba mbere. Noneho rero ibintu byarakomeje, bimaze gukomeza izo operasiyo zose z'ingotanyi tuzirwanaho. Nubwo cyo nene maze kuba incabwenge, turagwana imyaka 19 yose.
operasiyo Sokora 1, Sokora 2, operasiyo Kimya, Umoja Yetu, ubwo turagwana. Ubwo rero ukundi iwacu hateye, hari ahantu h'imisozi miremire hakonja, hera ibiraya, ibiharage, amasaka, amajeri n'ibindi bindi, ngo Rutoki, Ruhaba. Noneho tukagira n'agandi masambu iyo pfo mu mayaga heraga indoke, hakera amateke ayo twitaga imbungu, hakera ibiyobe mu Kirundi n'ibindi bindi n'ingazi zibaga mu mawesa. Aho ngaho rero kubera ko abantu b'iwacu bafite amashamba menshi, iyo ngiyo hepfo ni mu kibira, ahubwo mu ibibingo n'ibiki. Abantu rero b'iwacu niyo mpamvu umuntu umwe aba afite abagore nga 3 cyangwa 4, bamwe bakaba iyo pfo ku mayaga, abandi bakaba iyo mu misozi miremire. Noneho rero ngo byabaye ngombwa ubwicanyi butangiye kuza bw'ingotanyi, ari naho abahutu bahungiye bari kunyura kwerekeza za Kisangani, ubwo natwe bakatugamba ngo bazabica barandabwa ari abantu ni inyamaswa. Ababyumvise bakabyumva, mwari muzi ko hari n'abahutu bahunze b'abakongomani cyagiye tukitwa Bazayirwa, bagiye bakagara Kisangani bari gutinya, ariko njewe nakomeje kurezisita n'abantu banje 8. Izo ndambara zose tuzirwana kugeza ubwo tugira turabaka impoho, tukabaka impoho kugeza n'ubwo twatangiye guhangana imbona ngubone. Aribyo bintu batangiye kugamba ngo ni FDR, oya barababeshaga, barababesha. FDR nyinshi zatashe, ndi umuhamya wabyo, nabyibone n'amaso ganje agangagureba. Nakuriye mu Kireberi kuva 1996 kugeza na guno munsi. Bamwe barapfuye bakoresha za bya bipindi byabo ngo bazana abana babaye abakombata, barabazanye. Niki cyatumye ngiye ndayoboka ingotanyi. Baragambye bati muzana abana banyu bafite imbunda, mubazane babaromete batanga imbunda. Baragiye barazitanga, ubwo ngiye naragiye imbunda zanjye ndago nazitanze, nja kurebera. Ngiye kurebera mbona uwa mbere arayitanze, umwana wanje ngo dore n'inkoho yiwe ngiye. Mbona bamukubise umugozi mu maboko bagaboha inyuma. Nararebye uko nahanyuze byagenda ukundi, ndagamba ni ibi ngibi. Ubwo nyine narahise nshaho ngamba ndi hehe, njewe n'ingotanyi RDF ni umuriro cyangwa umujuru cyangwa kwa shitani. Ubwo rero iyo ndambara yose twayigwanye gucyo, kandi majorite y'abahutu bo muri Nord Kivu ndabigeze bayoboka ingotanyi, twaranganye iyo myaka yose kugeza na guno munsi. Bakunzi ba BInfo, ago nigo makuru nashaka mbwira umusesanguzi, niba ari ngombwa azagabagezaho umuzarendo mukuru. Buriya Kisekedi yaje abazarendo tuhari twitwa abakombata. Noneho ikizarendo cyavutse gute? Cagiye ingotanyi zitera bwa mbere M23 ya kabiri. Twafashe initiative, FRDC iri kwirahunga. Turaca dukora ibariyeri, mbabwire ko ndi promoteri w'abantu bashizeho ikizarendo, kandi umuntu wese unyumva angurikire, kuko indambara yageze muri Sud Kivu ihereye muri Nord Kivu. Noneho dushyiraho ibariyeri, turagamba tuti niba muri guhunga mudutaye mubwiye iwanyu hano ni wacu, mudusigire izo ndwaro za zindi twakoreshaga, twari twazisanye, bakabona ko turafite imbunda. Bavuga ati mudusigire twe turigwanira. Abemeye kuzisiga bakazisiga, abemeye kugumana natwe bakagumana natwe. Ubwo ngubwo urugamba rurakomera. Rumaze gukomera nibwo twagenda turi kubereka abafaridese bemeye kugumana natwe, tugenda dufatanya kugwana kugiye abajenerali baraba yave ndamuzi no mu bantu bari bashatse kungandagura yararimo, kubera ko ingotanyi zarazaga ngumva ibyo bari kugambana ku radio, ndamenye ngo ndi kubyumva,
ngabwira umusirikare akavuga ati general wamuvuga ati buca bakwica kugeza na guno munsi ndago bazi ukundu yafashwe, ariko byavuye kuri njiwe uyu muzarendo muri wakasa mutwe muri kumva ari nanje watanze amakuru ngagamba niba ibyo ndi kugamba nanje hari umuntu nabibwiye Kinshasa maze kubimubwira batumijeho yava atazi n'ikindi bamutumirijeho ico bamusabye gusa ahubwo ngakoresha radio ikira bitaga icombo agakoresha telefone kandi ngumva ibyari kugamba nakumva ibyari kugamba ngabishira mu gutwe nabibwira ngo umusirikare ngo umukapiteni cyangwa umuliyetona cyangwa umuserija cyangwa serija major akagamba ngo amategeko ndago gatwemerera yarambwiye mu gifaransa uti la discipline consiste à obéir sans hésitation. Ati ibyo niryo tegeko tugendera gahoro, ati ibingibi mbivuze bambamba, ati yandanga bakanyica. Mbo niyo mfite ifamiye Kinshasa niyo yatanze amakuru yave baramuhamagara, bamaze kumuhamagara ico bamusabye telefone gusa, bamwe ngozane telefone ayikuramo simukadi kubera amabanga gariho arayihekenya arayimira. Ukumva umusesanguzi ikibintu byose kwa makuru gose nje gose ngibitseho. Ubwo twatangiye turagwana Kisekedi yumvise baramubwira ati hari abaturage batangiye kugwana nibo basige ku rugamba abandi bahunze. Niyo yatangiye kugamba ati abo na wazarendo n'abivanye abene gihugo batangiye kwigwanaho, kuko nitwebwe izo ndambara zose nitwe zicaga. Imiliyoni 20 z'abakongomane bamaze gupfa 20 mu Kirundi, miliyoni 12 ni z'abahutu. Ariko mu gihe yapfuye umututsi umwe isi yose igahaguruka. Ico nico kibazo cyo mu karere. Urumva rero musasanguzi ukundu ikizarendo cyatangiye amaze kumva ngo twakubise ingotanyi, iriya nduza iraza, iriya bari abasirikare bo muri East Africa Community baraza, abo ngabo twaje kurasa ingotanyi ngo musubire inyuma tukanga tugashaka no kugwana. Ubwo urumva ico gisirikare nje ndafise abantu banje, ndabwo ndi general autoproclamé sinanabishaka kora ababigamba naba bari kwikurira nguko igikoba cikurira amakara kwishira ku mugaragaro, kandi kukwica iyo wishize ku mugaragaro kwica birorushe cyane. Ubu ngiraga ni nimero nyinshi z'itelefone barambiga banduma abagore banduma ibiki banduma amafaranga ngambi kintu nshaka ngo ninshaka nzabe guverineri ngabare umuntu akaza kushaka ari nje ari gushaka akabaza ngo kana kari hehe, ngiraga amazina gameze ngagishoka. Izina mfite guno munsi ndaga ariyo nzaba mfitejo, inimero mfite guno munsi ndaga ariyo nzaba mfitejo ubundi. Urukumva musasanguzi rero Kisekedi naho ngaho yagambye ati bariya n'abazarendo aduha agaciro nguko abigambye. Ubundi twari turi abareberi ariko tutari abareberi biba rubanda ahubwo bashinzwe kurinda abantu babo, nguko twirwaneho yari ifite uburenganzira bwo kurinda imitungo yabo, ariko twe ndabwo twari dufite. Noneho wibaza ukundu bariya bangoma nzito bande bose bajaga Kigali, ndagaruka babishira bose bakoranye n'ingotanyi baje kubivamo nyuma. Ariko twebwe mu bahutu muri Nord Kivu turabamenja twararahiye, baraba General Domi abo bose bo bishize ku karubanda kubera impamvu, nje nanze kwishira ku karubanda kubera impamvu. Ariko nakubwira muri bansi yikombata abantu batangishiza rero nuko nguko nyagitangiye bakunzi ba BM4. Ubwo nibwo busesenguzi ndi kugira ngo ndabwire umusesenguzi wa BM4 ukundu ikizarindi cyatangiye. Murakoze, mugire amahoro bw'Imana, mugire weekend nziza.